Kurugera hari Meshach Isaiah Kanyamahane uri umujekero wa president mu district ya Kitagwenda endwara ya koteje kabaruka ho bwanyuma yente yabireye no burwire okwiko mu cyangeki kuganira abantu babiri bafiye amatungo bari kwika 20 gagenzire nkuko turone planning ane tukutega kanisa ni tuwanisa kureba ko twakitatanisa ko twakikumakuma kikatandisha mu district zituherereye turira ngo inabareshe nyamesho yabiri yabiri fire bajire umucyanga cye mu district tukitagwenda no cyatandikire Kurugera abebembezi bazibire kutambura kw'amatungo okuguza amate okubaga kandi barabura abantu abari kuzikura ente zikubazisirwe buruirobu bakarya nyama yazo twemerezo kubaga muri sub county zezo cyatandikire icyakabiri twagira ngo amate batagaguza bakama bagate nomwe yo myanya sub county zezo ishatu zinagamba zatandikirwe kirwere ikindi twazibiramo abatungo kutambura kuruga mu myanya umwe muri zo sub county zezo muri zatandikire kuzo mu zindi sub counties ngo abantesha ezi nubagendo myanya itari yemwe nemwe batandika kwesereka babarondo buzi babubaga kandi reporte y'intungire harona nenterugire kufa abantu bagizikura polisi ebaragire ngo ente bagiziki nka bagizikura abantu batemateme nyama batandika kugirya mwene basebo nabanyaba bakundeba nimba shaba ngo ece kintu bakitware nkacukura umunonga endwara yo magombora nkakicece buhanda kakasi ruhungana kabujegera town council ubugwire bwa anthrax buteganisa abanyakitagwenda abwo kuba kumbira ndagamba na district veterinary officer yanyoreka ngo bamazire kusindika samples z'abantu abarayika 20 kubasa kureba bara confirminga uburwirobwe ninyenda kugira nti kikije cyatugwera nkakitagwenda nangwa bukaburi n'ubwire bwa Pasika umumwe hata abantu bacha barenda kurya kanyama kabo nobu batugambire ngo bundi ebyo kurya nyama ebyo kubaga tubireke bamwe bakamisbehavinga batandika kubaga which was not good. Ubwata abantu bari kukikumi na babiri bamazire kwatwa ndwareji babiri bamazire kufa kandi umubaro gw'ababiri no bubonero oburkweshaniriza n'endwareji nubahiko muri 20 gacho kwa Anthony Twine.